L-aħħar sigħat kienu ħafna aktar kwieti fl-Ingilterra wara l-inċidenti li ħażdu lil ħafna. Familji spiċċaw misruqa u mbeżza fid-djarhom filwaqt l-intrapriżi sofrew danni kbar. Bħalissa qed ikun hemm iktar enfasi fuq kif għandhom jiġu trattati dawk li fl-aħħar jiem kisru u serqu f'numru ta' bliet ewlenin. Fil-Parlament il-Prim Ministru Ingliż David qal li l-Pulizija rreaġixxew ħażin għax ma kkunsidrawx l-azzjonijiet bħala kriminalità ċara sa mill-bidu nett. Qal il-Pulizija kienu ftit wisq fin-numru. Bagħat ukoll messaġġ lil dawk li sarulhom danni u ħsarat kbar. Any individual, homeowner or business that has suffered damage to or loss of their buildings or property as a result of rioting can seek compensation under the Riot Damages Act, even if uninsured. The government will ensure the police have the funds they need to meet the cost of any legitimate claims. Fost ir-reazzjoni għal dak li seħħ jidher il-Gvern irid ineħħi l-benefiċċji soċjali ta' dawk li jinstabu ħatja. No phony human rights concerns about publishing these photographs will get in the way of bringing these criminals to justice. Anyone charged with violent disorder and other serious offences should expect to be remanded in custody, not let back on the streets. And anyone convicted should expect to go to jail. L-arkas li seħ kien f'Birmingham bil-mewt ta' 3 żgħażagħ ta' reliġjon Sikh meta ttajru minn karozza, waqt fġieli li sar biex jifakkar it-3 irġiel li meta mietu kun qegħdin jipproteġu l-proprjetajiet tagħhom, missier wieħed minnhom qal li għandha tirrenja l-kalma u li huma għandhom isservu bħala eżempju sabiex il-komunitajiet oħrajn fl-Ingilterra milquta mill-vjolenza jibqgħu maqudin u jipproteġu dak li huwa tagħhom. Intant maġistrati mal-pajjiż kollu qegħdin jaħdmu sa tard bil-lejl biex jipprosekwixxu lil dawk li qed jiġu arrestati u akkużati bil-vandaliżmu u s-serq. Iżda ħafna qegħdin jistaqsu x'ser jiġri miż-żgħażagħ meta jiskuntaw is-sentenzi tagħhom u x'qed jagħmel il-Gvern biex jara illi dawn ma jerġgħux iduru għall-vjolenza.